Dobar dan i dobrodošli u naš podcast. Moje ime je Dušan Davidovski, a danas je tu sa nama Milomir Kovačević-Straža. Kako ste? Hvala na pitanju, dobro. Drago mi je. Moram reći da nakon cijelog dana provedenog sa vama smo zaključili da zapravo vaš nadimak se ne slaže uz vaš karakter, da tako kažemo. Pa to je onaj zamka za ove naivne. Da li biste mogli da nam objasnite kako je došlo do tog nadimka, kako ste dobili, da kažem? To su neka druga vremena. Davnih, prije 40 kusur godina, tako da je. To nema veze s ovim niti ratnim, ni poratnim. To je bilo neko fino društvo, veselo, drugi sistem, druga država, fini, dragi ljudi, vežu me najljepše uspomene kad sam dobio taj nadimak, tako da. Zanimljivo. Mladi ste krenuli sa fotografijom. Šta je to, da kažem, bilo presudno što vas je u tim godinama privuklo objektivu i dalo taj osjećaj, da kažem, da ste baš na pravom putu? Pa nije to baš lako to, ne zna se u početku jeste na pravom putu ili niste, krenijete, otprilike krenuo sam u vašim godinama, jel tako, vi ste tu negdje. Pa tu čovjek je negdje, još smo mi neki balavci, klinje, negdje traži svoj put. Ajde, prije negdje sam ja malo igrao i šaha i ovoga i onoga nešto, međutim tu sam našao neko društvo koje su i dan danas poslije toliko godina, skoro 50 godina, ostali moji prijatelji, bez obzira što smo sad neko u Australiji, neko u Holandiji, neko u Izraelu, neko u Americi, neko u Češkoj, u Njemačkoj, koje kuda, svi smo još uvijek ostali prijatelji i srećemo se, javljamo se, idemo jedni drugima u posjete i pogotovo kada je bilo ono najteže nego što početkom rata i u ratu, bili smo tu kada je kome šta trebalo. Tako, u početku je to bilo onako malo dječački, malo ovo, malo traženje sebe i malo pomalo. Tad se nešto rano išlo u vojsku, pa do vojske još je to bilo malo neobavezno, kad se vratilo iz vojske, sa 20 godina, onda malo se počne ozbiljnije raditi fotografija, onda malo izložbice, malo putovanja, malo ovo, onda se to krene u novinarstvo, putovanja drugog tipa, profesionalna, tako to kreće, onda dođe rat, naravno, to je druga šema i poslije taj neki egzil, kako već se to zove. To je već 30 godina pariškog života i malo ovako posjećivanja ovih naših bivših ili meni još uvijek jugoslovenskih teritorija, moje neke države u kojoj sam živio i odrastao. Drago mi je zbog vas, moram vam priznat. Često se kaže da ste, da kažem, svedok iznutra. Koliko je bilo teško snimiti fotografiju iz tog, da kažem, ratnog perioda i živjeti trenutak koji ono prikazuje? Teško je bilo živjeti, a ne samo snimati. A opet, ako izabirete neko zanimanje, profesiju svoju, onda ili jeste ili niste. Nema sad, može, ne može. Vrlo često je bilo i život je bio u pitanju i bez obzira koliko god nisam ja taj neko koji traži senzaciju ili nešto, ali jednostavno takav je život bio sve gdje god se okreneš je strah i pakao. Trebalo biti smiren u tom momentu. Ja sam već imao 31 godinu, 30-ak, kad je to sve počelo. Već sam bio fotograf. Razmišljao sam, vidio sam, želja je bila ne samo i od prije rata da budem kao fotograf svjetog svog vremena u kom živim. I naravno tada se dešavale stvari jako brzo, jako intenzivno. I ja sam tražio da sve te teme koje su uoči rata bile, kako se to društvo transformisalo, pa sam to hodo tražio, snimao, onda je rat sam došao, nisam ja ratni fotograf, ja sam fotograf u ratu, što je malo drugačija formula, ali mislim istinitija što se bar mene tiče i samo sam fotografisao život oko mene, znači uvijek je aparat sa mnom i tu što se dešava, nisam sad trčao neke spektakle i to.
Seriju o konvojima opisujete kao lično bolnu. Kako se, da kažem, snima rastanak koji je možda posljednji? Pa nema se tu vremena za razmišljanje. Život teče, pogotovo ratu protiv Srbije, a to je samo jedan segment tog ratnog života. Vrlo često to je jedan snimak, dva, nekad se nema vremena, nekad ne želiš da snimiš. Bude tu raznih situacija koje su nekad i nenormalne, neljudske, takva s vremena. Nekad se odgodi konvoj, neko treba da ode, pa ne ode, pa se vrati, pa opet ponovo čeka novu šansu. Bila su to tako teška vremena, ne znamo sad je li ti drago što neko ide da spasi život ili ti je žao što izgubiš svoje najbliže, što ne znaš kako ćeš ih vidjeti. Da li ćeš ih vidjeti i kad ćeš ih vidjeti. Nako nije. Teško je to riječima sad opisati, mislim da fotografije to mnogo bolje pričaju. Ali eto, skoro dobar dio rata su išli ti neki konvoji i mene su te neke teme zanimale, ne samo one klasične ratne, nego sve što se dešavalo, što se ticalo i moje sudbine, i mojih prijatelja, i moje porodice, familije. Tako da, eto, bio sam prisutan, bilo da je autobuska stanica, željeznička stanica, negdje je bilo jednom za Unisovih nebodera, pa prva je bila u strogom centru kod predsjedništva, pa je bivalo sad to se, negdje neka se krile lokacije zbog raznih razloga, ali nije bilo jednostavno, ni lako, ali ako se imalo ozbiljan fotograf, onda mora se snimati. Ne, onda sebe isključite, ali onda postajete na fotografiji, to se onda vaše osjećanja su na fotografiji i to se onda vidi kasnije između ostalog i kao i na ovoj izložbi. Jasno. Pa, s obzirom da ste zabeležili mnogo rastanaka, da li vam je nekako kamera i fotografija sama pomogla da se distancirate od te situacije ili vas je samo još više vezala sa tim situacijama? Pa kamera vrlo često na prvi pogled distancira. Jer onog momenta kad vi uzmete aparat i kad stavite na oko, vi vidite samo to što vidite. Ali to ako snimate, vi imate uvijek taj jedan kratki period dok se otvori blender, zatvori, zaves, zatvori. Znači, vi to ne vidite tu cijelu situaciju. Ovako, normalno. Ali vidite kroz kameru i osjećate je. Tek kasnije, kod razvijanja filma po fotografiji, kad gledate ili kroz lupu, ili kad povećavate fotografiju, onda tek te možda emocije mnogo jače. Ovdje vi nemate vremena, niti da razmišljate, niti da... Ne mislim da ne se vi osjećate to, ali su ta osjećanja premještena na fotoemulsiju. I znate onda, svakog momenta kad pritisnem fotografiju, ja znam da je ona gotova i tek kad se onda razvija i pogotovo kad se sklopi u nekoj knjizi, katalogu ili na izložbi, onda sve to izlazi onako kako treba, punom snagom i onda ti sve te emocije se vrate. Jasno. Da li možda imate neku fotografiju koja vam je vremenom postala teška za gledati ili tako nešto? Pa nema nešto da je, nema te fotografije koja je teška za gledati ako sam ja napravio, pošto vrlo često i tražim negative ili listam fotografije i mislim, teška je cijela ta situacija koju smo proživjeli i možda u tom momentu nismo bili ni svjesni šta smo proživljavali, ali nema vremena za tugovanje, za plakanje. Ide život dalje, mislim, nije samo tuga, rat je i bilo je mnogo i sreće i velikih prijateljstava koje su ostala neraskidiva, spoznaja životnih koji nikad vi u miru i u ovim normalnim uslovima ne možete saznati. Ne možete saznati svoje limite danas u ovom vremenu, a tad ne znate ko ste danas, dok ne dođe situacija kad
imate jedan reducirani život, onda znate to što radite, s kim sjedite, znate ko vam je najbolji prijatelj, s kim dijelite zadnji parče hljeba i sve ove neke sad druge stvari, ima tu 1000 stvari koje se samo među prijateljima mogu rješavati, a koje su vrlo često od životnog pitanja za vas, za vaše prijatelje, za porodicu i obratno vi za njih isto tako da nešto odradite. Bila je ta neka velika solidarnost. Kažu, ja sam malo prije završetka rata izašao, onog momenta kad je rat završio, sva ta solidarnost, sve, odjednom je prosto taj opet neki egoizam se vratio, sve ostalo, a u ratu je to bilo malo sasvim drugačije. Jasno. Možemo sada da pričamo o vašem odlasku u Pariz. Možemo. Odlazite u Pariz 1995. godine. Jeste. Kako vam je to bilo kao fotograf u Novom Gradu kada vam je već život u starom gradu bio bolna tema? Pa dobro, ništa nije, nisam ja neko ko ne mislim pati. Ja živim u određenoj situaciji, kakva je, samo se prilagođavaš toj situaciji. Nekad je dobro, nekad manje dobro, nekad ne volja, ali to je tvoj život. Pariz, nisam ja došao kao što ljudi dolaze ili u turizam, ili da karijeru prave, ili ne znam, ja sam došao iz pakla, iz mraka. I znači, ja ne idem iz nule, ja dolazim negdje iz ponora, a odozdo treba sad vremena da se vrati čovjek u život. Mislim, uđeš u samom poslugu pa vidiš struju, vidiš da ima svega što nisi od tada imao vidjeti, vidiš normalan neki život, normalan svijet. Počneš onda malo pomalo, ne znaš jezika, nemaš para, nemaš prijatelja, nemaš nikoga, ali tu je fotografija ta koja je spona cijelo vrijeme i aparatić i hodaš onda malo dok ne upoznaš, kad upoznaš ljudi onda stvaraš svoj neki svijet. Prvo da bi mogao funkcionisati, da radiš opet fotografiju, stvaraš svoje prijatelje i stvaraš svoje neke sredine koje su tvoje neko Sarajevo. I stvaraš sve preduslove da bi mogao ići dalje. Hvala vam puno što ste odgovorili na naša pitanja. Mnogo mi je drago što ste bili naš gost. Nadamo se da ćemo se vidjeti opet i hvala vam na gledanju. Hvala i vama i naravno da im je drago bilo što sam bio sa ovako lijepim, mladim ljudima, mojim asistenticama, eto s tobom i da sam bio gost ove vaše gimnazije i da vidim da sa dosta ljubavi vi radite i ovaj festival i pratite to i trudite se da to sve izgleda kako treba i danas ove djevojke bile super, treba čekić, treba ovo, treba sve mjesto da se bave nekim drugim stvarkama, bile stvarno divne, tako da eto, bit će, nadam se, prilike ponovo da se vidimo. Hoće sigurno. Hvala vam puno. Hvala i vama.